Pastor Gam Agbedeto pe Bible Hamea pe Pastor Gam Pastor Dr. W.F. Kumui Hosia pe tablila kafu na petoa. When the introduction comes like that, ne o young va pe adine ne mari. It is for you. Towe. I said it is for Mebe you. Towe. That same anointing. Amisisi makea mesue na uta. That same authority. Mebe Tɔtete makea mesue na uta. And I pray. Eye me do gbera. Bena enusio kata ne se sokude ntinya. Mawu ne tro wele uta gbo menene make. It can happen. Atema fame. It will happen. Eye edola fame ta. It must ye happen. edola fame kokoko. You cannot come to Ye the world matem like this ava and come to the crusade eyi like aleke this, togbe and then ase just go judopo back. monya kakaya It's so kakakakako Christian, it's ye so na se person, maupenya and managing eye na life, se tolerating penare life. ame aleke The world eye will know mawu that you came kehia to gododo la this nye world. bena neva kike siame And when you leave, eye you nele will jo leave traces nele joina of power, na joina bakple nuse bakple nkogbe dede bakple nu deji na me for the rest of the people in Jesus' eye na name. nasi amepeto ha le Yesu pe come Come to ye you personally, but you know this is a crowd. le pa amepeto sogbo va mano teletepe ya eye magblo monya eye tokede a male asio ye maglo be namijo ye maglo mia yire tirudu mele Yesu pe come. Let's start our prayer. Mina ne mia je gon ple gbedotora fofo mi de akpeno le fiesia eye mi yira wonko le edoyo ne wo fa ifo bakple yo gbo eye o ne ja wo fiesia bakple yo wo genala apeto mia pe jio le fufu eye mia pe susuo ple mia pe luvo ple mia pe gbogbo mia pe jio kata ni fu de sia de nawo apeto cho wo le amesia me pe asi eye na kplomi gede agbe jidudu pe agbe me do gbeda apeto bena adasisi adati na tutu jo eye na de hundede ti ahundede jo eye me do gbeda be na wonu kplikpade eyi ke o matem anglobo le agbesi agbe me le Yesu pe nkome nyenye bele don ti na mi fo eye mi la gbodo nti sia le agbesi agbe me agbe na apeto le Yesu pe nkome mi do gbeda le Mawu ne yira okaka le fiesia mieva maunya tohede gbo highway for a lifetime of dominion. E Mawu pe mo gbadato yike kplame gede didudu pe agbe pe nkeke kata me nipa didudu le tepe ya ela bena Mawu le tepe ya didudu a ele gbe sosotare ela bena Mawu sogbe didudu alo atekpakpa watu ena wa towe egbe pe didudu yike aswasio didudu yike anu agbe omeda didudu yike anu anyida agbe no yi pe didudu nipa yes ele tepe ya eye ne le tepe ma eye ele benanuko na taka ka chacha de na no gba ple didudu ma dome eye ma fia o le Mawu pe nyame eye emegbe na tem azon jojoede eye na gede agbeno yi pe didudu ma me le se gome le mia pe juwo me le mia pe ejume bena nanyi pe agbemenukuo ole agbeame agbemenukuo ole agbeame bena waso nyi tukwa bena waso nyi amegbeto le tukwa me vanebe emomeliu mi matem alo nurubo so agbeame asofa amogbo o eye amocha o matem azon avaide agbeame o enua ele agbeame va emomeli bena wa kplomi so yide agbeame eye anuchi ye na kpo pe jukplo la do eye mianto mia pe jukplo la le Togo pe juame ola keke moa ale gbegbe bena ko emola keke nyede bena watem akplomi anabendu do na so agblome agede ejuame Mawu ewo esiacha
Dzidudu. Shout dominion. Doglibe dzidudu. A lifetime of dominion. Agbeno yi pe dzidudu ke anwanyi le agbeno yo katame. Yipa emo gbaja apeto apemo emo yike apeto atanao. Benare natem azonji afodede sede afodede ji eye le mo matia emwa apeto anto ye tamwa dare ye ne le somo majila ma da jidudu apole Yesu pe come ma klenu na mi le Yesaya pe akpale ame Yesaya tablaton fo aton ye nya khlecho pipu enelia egbon le pipu enelia me bena gbon na o bena ebe lepa ne le tepema ye ne le fon ne le tepema ne la pame eye fon le la menao eye ne le nu kha le diome eye ne titi le dokon le be aw leke watem anonam do alo leke matem akpo tidudu yo leke matem akpa chekpapa blibo yo leke nu se blibo ya aswasinye na agbeno nkekenyo yo potonama apeto adombe magblonao de fiansi ya yenye fiansi tutututu ne waswasio ebe gblonao ebe mi glona amesio peji amesio poji delela mi leji depo mi gavon o poda mi amawu enyesi ron biabia gbona wo mawu the creator, Mawu wala Mawu ike refeleta o de la wa Mawu nuseto Mawu kaneto Mawu ike matema dokponu Mawu ma ele gbebenare ebe Mawu wo gbona le fiansi ya Mawu pe nya gbona Mawu pe donti na wo kuhia egbona le fiansi ya Mawu pe nugbedodo akpo me vava la gbo mele Yesu pe come ebe Mawu agbona ebe egbona robia bia gbona me te pedodo pe Mawu egbona ava ewade o ava ne wa honami de ne la pamea ne le pamea oh your God will come. Mawu ava ava ewade o minami akpopipi atonya ekema nuku agbato pe nuku avu amen eye toku no peto avu eye le pipi adeliame egbona mi bena ekema hodron atikpo abezi ene eye ade tututo pe ade atu aseye elabena tonwo cho gbegbe elabena tonwo cho gbegbe eye tohu cho dagba mi akpo pipi andrelia afima egbonami bena blezi azuta eye kudinyigba azu tijope amegahio nope afisi wo chua akọ dola azu afla ple avao tepe eye pikunyiya eglobena ametope ple motata ano afima ametope ple motata ano afima ametope ple motata ano afima ametope ple motata yike Mawu ntodo anyi ametope ple motata yike wa talen kona nyicha eye wa talen kona mia dometo de siade eye amesiame yike aso motata mala agede jidudume me gede jidudu ame eye wo chanda gede jidudu ma me fiesi ale Yesu penkome eklobena ametope ple motata ano afima siwayo be motata kokoe ela bena nuko Mawu enye Mawu kokoeto eye ele Mawu ele dipo kokoe eye dola kokoo ele gbo eye ameyo no agbele kike siame eye onye amekokoo nutukple nyomu eye nusianu ike kudo wontia ele kokore nu fomele wonchi o dipo pode kemele wonchi o le kokore eye esi o le kokore ta motata ike Mawu nusokata toa Mawu kokoeto ike le dipo kokoe e motata yike Mawu tale woponkoa oyo mawa benko motata kokoe eye amemako adeke mato eji wawo dede koto wanye amesi ofona Mawu amesi keto ejila matramo o
mada mama pu mebe wo ya mada mama pu om eye ekplona mi le pipi asiekelia me ekplona pipi asiekelia me ebe janta de ke mano afima o la wada de ke mano edilo alo wa kwele afima om eye ale amesio wo de la wato eti eye anuchi ye apetua adegbo o le fiesi ya adewo mebe adewo la mebe atweke o mebe atro gbogbodo oti ela benare edemi eye apetua pipi ewolia me pipi wolia eglobena Yehowa pe amesio wo koplela amekokwewo amesio wo chowo ponu vonke ameyo wo de ameyo trojime Mawu pe amekokwewo atro agbo eye wa va Zion ple aseye chocho eye jijo mavɔ ano wo pe tame jijo kpɔkpɔ vivi sese aseye chocho apetoa vivi sese ple jijo asuwosi eye nukaka ple hundede abudewo hundede kele agbome dolele kele agbome eye egblɔ bena nuko ne va do Zion ple aseye chocho eye vivi sese mavɔ ple jijo asuwosi apetoa anao vivi sese ple jijo mekawe jahwe o na ho jijo ple vivi sese esi ne chaka gbakple Yesu Kristo Yesu yenye jijo pe josope eyenye aseye chocho pe josope eyenye vivi sese pe josope ne le chaka kple Yesu le fiesi ya Yesu aso jijo ple vivi sese adona o eye nukaka kple hundede abudewo eye nukaka kple hundede abudewo o meno mokpo be da me ado ni be amela mebe nukaka kple hundede abudewo eye agbewo anye jijo kpokpo pagbe aseye chocho pe fome ya nye pome eye agbewo me na nkeke yo kata kpoto na o nusianu acho jijo kpokpo ple vivi sese va na o le Mawu me le Yesu pe nkome va nenya motata deli yike amer Yehowa tadare benare ebe meka leke emwanya kpokpo amegbeto pemo meka aleke emwanya kpokpo ye ota mwadare nenyi be mefa motata jiu ye jepede la noasio eye le motata mapenu ne me so mowa matema yire emwapenu akponu ke le mwapenu wo va mikwa emotata ye nyesi ye apetoa eta dare eye edola chitri le nyame chocho me eye na zon gbakple nyame chocho eye na kpoto anoson ano dovevie le azolisonson ame eye ma demo benade nade ne noto le moadio to mo pa menvevie ame na dejepea le fiesi ya Mawu pe motata me ba me gbeto pe motata yolo Mawu nto eta moadare benade le agbemenke ko kata me na kpo tidudu nye Mawunya le de pe ametome enu gbato Mawu de ka pe mo na ameyo ogbojo ye mokpokpo mele wosi o menyi benare emo bubu adeke yolo emo de ka pe ko Mawu pe mo de ka pe yike o tadare na gbojo to ple amesi o pode nu to mele wosi o evelia Mawu pe mo yike o ta. God has blessed you. Mawu ne yirami Mawu pe mo yike wo hudare mikwa yado yire emotata oso na agbodo na nchi eyo tune eye ogbona bena ole note bo nukekede yike wa humwa na wa so nchi ye travelers will pay one after the other. ye amede Mawu pe mo yike ya etare Mawu ya hwidare fo ehwidare na o benare na va eye na gede moachi ela bena mo le fufu Mawu pe mo yike wo hwidare na doyoyo ple pepede nti denele apia me ha nuku yo gban la hu ye eto yo kuwa asenu eye matemi enu ike o matem asusuwa avamela gbome You will carry oh healing, doyoyo
lamese nukunu ye na cho ye na le fiesi ale Yesu pe nkome eye nu tolia Mawu pe emo ike wodese Mawu pe mo ike wodotare na jojo nyenye kokko nyenye bena na ide chipo amere gbo bena re pastor bena kokko nyenye mare so ya so dara pare ka gbo kafi ponpona mi cho doyoyo nchi ponpona mi cho enu teti na menchi ponpona mi cho epome ya iranchi ponpona mi cho anyigbaji pe ya iranchi va ma bena re honye ne se gomea doyoyo enyolo vo anyigbaji nu kwe enu teti na me be eka ne nwasi ore enu nwere vo anyigbaji kwe onyole vo ne yibe ne hwe cho apeto anu itim ne le cho apeto agba kwenye doyoyo ye doyoyo a evado vo enu ila kpro so ijipo ya meswasi o ye wonye doyoyo kwe neti epe amandre epe alofadeka epe blandre eye mavɔ pe agbeamea enu ila kplo so ijipo ameswasi o a ye konyi bena DUTOƒO MAWUNYA KAKA enye eyi ntigbegle enye enu ntigbegle ela bena nuko mavɔ ejijinto mavɔ are epe alofa epe akpe so mavɔ pa agbe ele tepema enu mantire ele be mia ho mi ho la mesecho apeto agbo mi ho la mese eye mi ho tunono mi ho doyoyo mi ho la mese eye mi ho nyanyakpo leke mi nyanyakpo vo gbapenu mo katade ehia be doyoyo kokko nyenye na sumiasi ela be na kokko nyenye ma ela kloso ide jipo a na yi gotogoto mebe na yi jipo yeme jibe manye solemedela bena wano nam nunyo enuganugan le anyigba ya tiko ye o ma fiam emo yike ai promiso ijipo awo anyene mele gbenye agbenchi le subo alo church pe nyamame ebe Mawu pe emo yike o dese sokurenti bena na soe ai jipo kokwenyenye jipo ameyina lo meyina eye apetu ape motata afiami eye anami kakadeji eye jipo ami adodi le Yesu pe nkome besiagbe le mavɔ pe agbeame ogbre now eye ne hwe eye ne va do kokwenyenye akplo mi kata ye mi ayi jipo adoju le Yesu pe nkome mi va do pe gbato Mawu pe mo koliako yike wodo anyi na ame gbojo to ple ame yo pode nu mele osio apetwa etamo eso dodo so dare eye ekplo pe nanuko esianye mekpo Yohannes pe agbale tawine gbeda afima Yesu klonele pe nanko ebe enyenye mola nyatepela bakle agbela ebe ameadeke mefa fofo la gbo o negbe to tinye ko eglonami enyatepe yikeli nyatepe matro yema Yesu glonami eye nyatepe mavwa yema Yesu glonami ebe nyenye mola emo yikele nouveau la bakle Mawu so kata to adome bena wa le avulo bakle Mawu dome Yesu Yesu be nyenye mola ebe nyenye mola oledi agbe mavɔ nenya mekokoa alo nenya ametakwe alo nenya melolo nenya ametesuku amematesuku alo we nenya amekonkume amemakonukume we nenya agbale alo menya agbalo ne tesuku alo metesuku nenya to nenya no nenya via nenya detugbia nenya dekakpia mekankume ye nenya o emwa yenyesi ebe nyenye mola ble nyatepela bakle agbela ameadeke le tepe adeke ameadeke mekanu ko ike lesio mekanu ko ike lesile amegbeto tomo mekanu ko ikodono ebe ameadeke meva fofola gbo o negbeto tinyeko Yesu emo de kape ko eri yenye Yesu eye Yesu ma ye oso le don
osɔ le ɖo ŋkume na o eye ne le va to Yesu dzia ne le va to Yesu dzi ne le va ye meva yi sɔ emɔ bubu aɖeke o lo va Yesu Kristo enɔ te le amegbetɔ kpakple Mawu dome eye wole gblɔ na be va eye ne le va la ebe malé wo asi Yesu alé wo asi akplɔ sɔ yi ɖe fofo la gbɔ eye ne le wɔ fiesi ya la na do ɖe Mawu be ŋkume ale Mawu anye fofo na o ye Mawu anye ɖela na o eye Mawu aŋlɔ nukɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo eye nakpɔe bena ŋkɔ be ebe eya nye tɔnye eya tɔnye eye le ŋkeke mamlɛtɔa dzia nana anyi kple Mawu sɔ yi ɖe mavɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖoƒe gbãtɔ ya yenye Mawu ƒe mɔ ɖeka pɛ yi ke wòta da ɖe na gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ kpakple ame yiwo kpe ɖe ŋutɔ me le wo si o ne be mi le nu ƒom tso amegbetɔ ŋuti ɖe amegbetɔ kpe ɖe ŋutɔ me le si o egbɔdzɔ nusẽ me le si o ŋkɛntsi ne be wole nu ƒom tso ŋuti o egblẽ tso Adam kple Hawa ŋuti obe wole nu ƒom tso ŋuti wa yole gblɔ bena ɖe nusẽ me le asi o gbɔdzɔgbɔdzɔtɔe nenye Romatɔ ta mandre kpukpu 8 bena enu si ebe kpe nusẽ megbɔdzɔ la megbɔdzɔ ebe nu yi dzi me lea nye mewɔe ne o ye eyi ke me le fua eye boŋ me va wɔna nutuma susu nyuie ɖe le tame nɛ vɔ ɖe nutete me le si bena wòatem aɖe susu nyuie ma to awɔ nunya le si ɖeɖefia ya le si enya le ke wòanɔ agbea ya la vɔa matem anɔ elabena ebe enu yi ke me wɔna menye nu yi me dzina ye ma o vɔa enu yi dzi me lea nye mete wɔna ya o me dzesi enu nyuia me dzesi nya eye me dzesi sededea me dzesi enu yi dzi ma o le tso gbɔnye me dzesi emɔtata dzɔdzɔea vɔa nusẽ me le asi nyo nutete me le asi nyo nusẽ me le asi nyo ebe me gbɔdzɔ eye le nye gbɔdzɔgbɔdzɔ nutia ebe mɔkpɔkpɔ ɖeke me le asi nyo mina miakpɔ kpukpu 8 le kpukpu 8 me ke ne nu si ke nye melɔ̃na o la ye me wɔna la ekema me lɔ̃ asia dzi bena enyo miatɔ etɔ ye le gblɔ na vi bena ɖe meganɔ kpɔ mo enu yi wɔm melea mo ya megawɔe o nu ka ŋuti wole nyama gblɔm o elabena enye bena enu yi wɔm ye le ɖe menyi be susu enu nyuietɔa yi ke susum yelea ye mɔ enu yi wɔm yelea ɖe ebe nusẽ ɖe kpatsɛ ɖe yi dzi eye nusẽ gbegblẽ ƒe nusẽ nuvɔ ƒe nusẽ ele yeƒe agbe me eye enu yi ke dzila evinɔ ɖewo li ɖe egblɔna be vinye nyɔnuvi menye bena le nya ale ke me ƒona nuƒo le nya ale ke me nɔna gbe le kpɔa ame yiwo medzi be magblɔ na vinye nyɔnuvi bena ɖe megawɔ abe nyia nene o nu ka ŋuti wogblɔna nene na wo vi o elabe wo ŋutɔ wonyam nu nyuietɔa lo wonya agbenɔnɔ nyuietɔa gake womatem anɔe elabena nukɔ wonye gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ke ne nu si ke nye melɔ̃na o la ye me wɔna la ekema me lɔ̃ asia dzi bena enyo mina miakpɔ kpukpu 9 le kpukpu 9 ke azɔ meganye nye le esia wɔm o negbe nuvɔ si le menye la ye le edzi sia dzi ƒe efiazikpui dzi ɖe nutsu sia nutsu ƒe dzi nyɔnu sia nyɔnu ƒe dzi me ɖe nuvɔ nɔ anyi ɖe dzia me eye nuvɔ ye kpatsɛ ɖe agbea dzi eye nuvɔ ye nye fia nuvɔ ye kpatsɛ nuvɔ ye ɖona nunamema ƒe agbe eye amea matem awɔ nu yi wòdzi be yeawɔ matem azɔ mɔ yi ke dzi wòdzi be yeazɔ elabena nuvɔ kpɔtɔ le eme mina miakpɔ kpukpu 8 le kpukpu 8 me elabena menye bena ebe menye le menye ebe nuvɔ ebe le menye egɔme nye
le nyenu tilame le nyenu tilame ebe ame nunye de ke meno anyi o nu seme le menyo nu seme le mo mikpa ebe menya enu ikenye jojoto afwa nyemele jojodo menya enu ikenye akpe jojono no fa nyento nyemele jojodo menya nu ikenye leke na no akpe kogbegbedo manome vwa kogbegbedo le menye megble kodo le yepe akpe no ma egble kodo le yepe nu wono ma egble kodo le yepe akpe mekodwa egble kodo ebe enu ike le menya enu nwe vwa ela bena menya nu nwe si melona la mewona ebe mewona o menya mo vwa fiansi ya e moma de kape yenye Yesu Kristo ya na po e jojo nyenye pe mo de popo pe mo nyanwe pe mo de defia mawu pe de defia ito jipo pe mo ike akplo bena na dokocho nu fon pe akpeme eye na wo de popo pe nu metoto ela we no fiansi ya minamia popo kwi wi asiekelia ekpo bena ela bena menyanu nwi si melona la mewona o menyanu nunye si melona la ye mewona o ke nouveau si nye melona o la e yake mewona bom ele klobenadi enu nwe si melona la nye mewone kake nouveau si nye melona o la e ya mewona le kpikpi plafe a eklobe ke ne mewonu si nye melona o la ekema me ganye nye le si awom o ne gbe nouveau si le menye la bom enu maye Kristo de la Kristo nyape de la re enu matutu ojibe ya dejo gbojo ma ikele amegbeto pe jojo ma ebe ya de dale me e probenadi agbe nonoma enu ma mema benadi wonto wona nyame chocho nyeto ka kemeten wona deji o ebe ya dejo ela benanu ko gbojo to enye eye pedo nu de kemele me ebe voa fiansi ya mokpokpo vado na o mebe fiansi ya pede nu vana o Yesu ade le nono mema me a ajame pe agbe ike no na wonto nenye enu ike no na le ajame wonto nenye wonto nenye benare nu se gbojo to yenye ye meten wona nu ike ye jibe ya vanele va Yesu gbagbaple wo jiblibo gbagbaple wo lupo blibo gbagbaple wo susu blibo ye ne gbabe Yesu ye me gbabe le nyoto do kunyemere emo de papa moi mele menyo azomenye Yesu azomenye bena mawu do Yesu doda ewenye mo de ka honko ewo de ka pe konye mo ike kplamekere de papa me emo ike kplamekere tidudu papa me eye fiasi ya de papa nyeto amen yo kata kolemiase aye kwema God bless you. Amen. Maune yira. Tidudu anyeto. Mokpokpo vadovo. Help has come. Pepere nu vadovo. Harmony has come. De kawowo vadovo. You see, le kwa man amen is hopeless. nutu ike enye gbojo to Who is helpless. nutu ike egbojo eye nu sene kemele si o de ka ye gobe lepe agbemi adodo de kemeli o. It's different from the heart. There's no harmony. De kawo wo melio yepe ta to fufu eye yepe nunya eto fufu nanu ike wo wona de kawo wo mele yepe agbemu ejesi enunyeto ejesi ale wa nu agbe a vo ale ke wa cha nu via o agbe nono gbapele nunya leke wa cha wa menya ale ke wa che vo Kristo gede agbo mefiansia mebe Yesu gede agbo mefiansia. Help has come. Pepele nu vadovo. Hope has come. Mokpokpo vadovo. Harmony has come. Eye de kawowo All the vado puzzles, mikwa the jigsaws that have been enu yo wonto ne jena gbagba benade ya sonu o acha ne wa wodeka enu o mete sono o me sona denu ne jena gbagba be ya cha nu o vo mete le cha vo afiansi ade enu yo kata gban la gbome yo kaka kodede de kawo Yesu acha o kekem Yesu acha o Yesu va afiansi ya eye benade eyi sime Yesu gede mezerikare nu sia nu agede do
Rome, Agbe, Acha, Agbewa, Acha, Eye, Echomewa, Acha Kekem, Eye, Ale, Natim, Azo, Moike, Kristo, Kristo, Tanye, moi, ne le Zoentia, nous si à nous tepe la Gbome, les Agbome, nous si à nous tepe, les Agbe, au Pum Kogbete, et Nanon Kogbete, les Agbome, nous si à nous tepe, et nous tete yo na wo, alors nous na wo, nous on a wo le Gotaleka, nous si à nous tepe, Nenema Agbolano, et nous si à nous tepe le Yesu Penkome, Minamia Po Romatota, le Romatota, Pupinilia, Romatota, Pupinilia, que nous kawo blanc. Nyala tode gbogbe mo popo pe nya e tode gbogbe pede nu pe nya e tode gbogbe eye de kawowo alo enu asode nu pe nya tia el tode gbogbe ele nu o me pleji wo me ha esi anye kose si pe gbe fa de nyelela pipi asiekelia le pipi asiekelia ela bena ne ewa eme ple wonu ne le gba ple wonu ne de edole nu ome bena Yesu yenye apetola Yesu yenye mola eye ne le gba ple wonu eye ne vueme eye ne de gbefa be Yesu yenye apetonye. Oh, nyento mele jagbagba be ma klo agbenye nyento mele jagbagba be na de ma don do kunye de monye to ati va nous font ikel le menya mele demona be na de matem anno agbejojo be na matem anno de popope agbe ato de dududu amu azon ne le va ye ne le pou me gba ple wonu be na Yesu yenye apeto eye ne kona sena le woji me be na Mawu font eye amade chitrecho amekuko domela akpa hoho. Amen. Mebe akpa hoho. Miya amiade globe nous kanti amema ekpo dede ye nyanye me kpo dedu ela be ma vu me gbapele wonu eye ne be le woto agbo pe me gbedome Yesu de yenye apeto wonto enu ikel do pe ke la siwa e church now le church wa melo oyo be pastor oyo be hame dada oyo be hame fofo vivi now alegbegbe voa wonto nye bena de church matem adewo voade ne nous vont edu fiale amesia meme voanye amava eye ma globe apeto Yesu ewenye apeto nye aso Yesu wenye de lanye nipa wo de kakpio ewenye apeto nye esronuchu esronyonu zilao akwe abe apeto ene ewovi na akwe abe wonto apeto wene na vueme eye na dekpefe na gblengbaple wonu be Yesu yenye apeto eye Yesu nele kwesele jiome bene Mawu fon eye amade chitre cho amekuko domela ekema akpokoko minami akpokupi wolia le kupi wolia me ela bena wo twa jihona sena hena jojo nyenye wo sona jihona sena hena jojo nyenye menyi be gbagbe tayolo menyi be gbagble amepe susiolo wo jipe goglope gbagble wo jiblibo gbagble wo lufo blibo ple wo jiblibo mikwa eye adikato de kemali Yesu nchile akpomo ame de kemano pletepe agbagbe Yesu le akpomo Yesu yenye de lao gbagble apeto ne le kwesia Yesu anao agbe mavɔ anao agbe de popo aswasio amen la gbome egbea de popo gede agbome egbea hohople gede agbome egbea eye ne ho Mawu ne le Mawu pe moi de ka emoyi Mawu ta na gbojogbojo to minami agbo enufelia Mawu pe moyi ko ohudare Mawu pe moyi le puputare doyoyo ple lamese Mawu pe moyi ke ohudare na doyoyo ple lamese Mawu ta moi dare eye efu moi dare eye benare doyoyo na gede laome globe amen oh ayi me globe amen ke ma gbe aleke benare Mawu anam lamese le nyenu chilame eye lamese aswasinye eye doyoyo aswasinye eye mano sesede le nyenu chilame doyoyo lamese na no sesede doyoyo
la messe na no sesede egbona na ofiesia nous si à nous yikenge la pome egba kekem de Yesu ache kekem adon nous si à nous do cho wotaji le wo susume et nous si à nous ikele tepe mari ape toi atrodo nous si à nous etepe de ka le wo nous tiname nous si à nous ikenye nous tete le tepe ma ape toi adon nous si à nous do le yepe tepe eye le wo akota ejiwa nous si anu ikele tepema Yesu ado nous si anu do ayiku wo yikemele gale do wom krokro o me gale do wom miedo ye ko zande kwa na do eye zande na va yi wo dialyse ava we si apre keme o fiensi ya doyoyo vadona o ye obe aruro vivi zande ya ko leve da ro zande kaka mi chame wo kwa ewe ma gato ko yina aga va da ro eye ne gbo kaka agbabe mi chame wi atokwa ewe ma gato tuji abe ya va ro o don ti avadona o fo fiensi ya ye so ye ji obe fua apeto adon nous si anudo oh be cancer jolo cancer pour me vide pepe minya be cancer oli vovo rame obe cancer do li obe susu me pe cancer obe fu me pe cancer obe cancer obe fu me pe cancer obe cancer fu me pe cancer de pepe cancer ma le fiensia ape toi l'autre ko le mia pe l'homme le Yesu pen comme minamia kwa Yesaya ta place ton fort attend Yesaya ta place ton fort attend Makhlecho kupineliaji Yesaya ta place ton fort attend eye makhlecho kupineliaji e klobena miglona amesi opoti de lelabe miglona ola amesi opoti de lela e ti de lepo o to lele ya la wuma so fiansi ya dia fofon de keme galete pe ma home be bena odoya ye wa me alekelo ye wa me achalo na wo yari esinele segbe nye fiansi ya apeto Yesu Kristo edo Yehowa edo Yesu Kristo doda bena de ne yoto o ebe mi glana o amesi opoti de lela bena mi gavon o poda mia Mawu enyesi ro bia gbona asodo lele masigbe ye pe futo ene eye agba pe to lele masigbe ye pe futo ene awa fa pe to lele ma le lome eye aga to lele ma le fiansi ya le Yesu pen come ebe mia Mawu la egbona ro bia gbona Mawu pe tepe dodo eye afa eye wa de o ebe to lele re ye Satan pe ametoto ebe na revive wi for ma ya be gbede ma wo so dele me na ola ebe finye nutuye ebe finye nyonu fiye ebe de Satan de alo da le pa pe me ye Satan to lele alowo pe alo pe mo da la pe me le Yesu pe come somebody that lying down amerema mlanyi dade au nous sende que me galo le que nyama wo le que mawo fiansi ya esime ma yo Yesu pon ko de Dieu oh nous se agere me o nous se adome o do yo avana o you will get up oh la titre me bede owe mlanyi dade o la titre la e la bena ava e wa de o ava e wa yodo ava e wa de ka o ava e wa hona o ava e wa wonu ti la wa ye fiansi ya le Yesu pen come minami akpopupu atolia le pupu atolia me ekema o le gapopo ma me tututu esime apeto avadovo e vado bena wa de amere e va be wa yodo na o e va be wa de ka o e va bena re wa tu ka o ebe ekema la ekema nuku agbato po nuku avu le fiansi ya ameyo nko gbanari wo pe nko avu eye egblebe eye toku no peto awole ke ha toku no peto avu toku ku de pepe obe toku na o ye eme eto ameda ekua nusia nu agbagbe eye apeto adoli nutinu le kepe ma le Yesu pen come ebe leke wa famu mato pe agbaletani mato ta ameni makle chokpupi wi ateliatin ebe was calm esi fien dola
Oh, fiancé va do là. Kaka me ya miel ha. Ndi alo ka ife me ya. Fiancé là. Fiancé nukunu ape fiancé va do vo. Ebe do yo pe fiancé wa va do vo. Gade de wa pe fiancé ya mie va do vo. Jijo popo, jijo la penyeme, jijo le pomeame, jijo la peame pe fiancé ya va do le Yesu pen come. Ebe ke esi fien do la, wo cho amegede si o popo vonwo, aha, e moema ele bede na cho do lele wa nuchi na wa ike jeto, susu wa ike jeto. Nuchi na wa ike jeto de, so e fa mwa jila, o hu mwa dadela, e mwa ike le pupu baja, e mwa le pupu. Na wo doyoyo, na wo la mese, obe wo be na wo la mese popo blibore, wo plo amegede o si me popo von le la va ogbom eye wo nya popo o doko pleye penya le fiancé ya enyare nu se poto le si egbegbe ebe jipo ple anyigba nu ava ifa gake ye penya la nu mele yike akpokpere o nu se penya ele to me ele dile to me la do yo penya ekpotoli egbegbe gade de penya ekpotoli egbegbe enya ebe enya popo fon Togo gba pleye penya eye wo yoto ameso kata pe la megble amenene Yesu yoto wo kata yoto wo kata ame mekawe nye ame yole oketa mamu kwa si jila o channel wo kata mela blobe nye la edo madama le Yesu ya gbolo wokata dolele de pepe vefe se de pepe dolele de pepe gbogbo fun pe nu se de pepe eyodo wokata dagbe lo kata ti piku wi andrelia le piku wi andrelia me egbo bena wawu nyasi wo glodito Yesaya nyagbondila dila nu bena eyanto cho mia pe gbojo o ple dolelo do edo kwiji leke matim ade gomenami alia ele si bebenari asi pe gbolo de lenkona o alo ele haoji eye ne globe echo asikpea echo le tepema eye eso ide tepea de ke mimele pomo nu sela si o bena na cho asikpea mipa ne so asikpea eye ne so yina ne so ba da do tepea de ke o ma ga gbeko na yibe nu se melewe asi o no we announce la sion était so asikpe mari Yesu Kristo nous so kata le jipo ple anyigba ojo so de asine Yesu atema choto lele wajo atema dro veve se wajo atema dro mukaka mai kele akpome aleke wole bobo de no be we na atema so shes roba sikpe mari ne ma ke wole bobo de na Yesu Kristo chabenade wa choto lele o kata ajo acho ojo obe echo miape gbojo de edokwiji ple dolelo do edokwiji glenado ko glenado ko be eya nto cho nye gbojo o ple la echo nuka ha echo nye gbojo be echo nye gbojo ple nye dolelo do edokwiji pesi bebe nu sela si o fola pesi bebe na de la mesia va do na ye fo pesi bebe na de ye poto yo fo le kwa ebe moi efutade Yesu yenye mo iko efutade na miape doyoyo ple miape la mese dowo tawo nya Kristo pupi Platon vo enyilia alesi Mawu siamine Yesu Nazareth to la alesi Mawu cho gbogbo ple nu se hesine nu se ganto yo sine nu se pepe amisisi le Yesu ji le tepesi atepe ke woyina ye gbogbo fon de kemeli yike atema note de Yesu penko eye dolele de kemeli obe Yesu e mavanovo ye dolele ma ga note pema obe Mawu so gbogbo ple nu se hesina Yesu Nazareth to la amesicha hele nu nwe wom
Yesu elecha ameyo kata le radio aji ameyo kata le radio évangile ameyo kata le kame Yesu do gbo Yesu a do gbo eye ameyo le tepe ya pokpokpokpoko ameyo le tepe ya ameyo le church pa me ba ameyo le church pa me o edo gbo edo mi agbo fiesi ya edo eta ele nunye wom eye wo dagbele amesio kata ji abosan dulanu o Yesu pe wa abosam la Yesu de nu sele si wa abosam la Yesu pa nu se wa abosam la nde pepe ike abosam wo alo ele wo le nu ti la omeri maga pa nu se ne kele agboji ke aso o ele be fiesi ya apeto Yesu ebe ameyo kata ji abosam dula Yesu de dagbele won ti le Yesu pen come ele bena mawulikli He was with God. He was on Mawu no ple Yesu. Yesu no anyigbaji le yi mame. Eye Mawu le tipo ye Mawu no gbapli le yi mame. Ebe azon ne Mawu nuso Yesu Kristo enanyide Mawu nuso katata pendusime. Eye Yesu elikple Mawu eye Mawu cha likpli. Mawu ochane lekple Mawu likple ota tolele me gakponu senle agbomo. Ebri tope agbale tawiton. Pui enilia Yesu Kristo yenye apeto Yesu Kristo miape apeto Yesu miape toyola Yesu Kristo miape gadela Yesu Kristo miape nyatavlila Yesu Kristo ameinye emoyike fudare na miape toyoyo ple la mese Yesu Kristo miape klola ale klola Yesu Kristo yike menye ameyike melona be yakpa mede ano kpefu Yesu Kristo yenye eya make echo egbe yide gakame ha yide gakamo yide mafome yepenu sia medidi poto yepe lolo mede poto yepe susu alo yepe jiji be ya de kamere yepe nu tete mari medidi poto ela be Yesu Kristo yenye eya make choyivai egbe yide mafome Yesu awela gbe ome le fianci ya de anye doyoyo pe fianci na o anye la mese pe fianci na o anye fianci ke jidudu tɔtete atekpakpa aswasi o de dolele pepeji le Yesu pen come zedeka enumakera ne me yo Yesu pen ko doyoyo ma aswasi o gadede ma avana o elabena nuko elabe aleike wo we le blemanke kome ye amesio kata vegbo ame odometo de siade ameyo kata gbo Yesu yi zereka enu makeye gapopo makemeke wo chokpo na wo pe doyoyo eye nebe Yesu mame tro ne ale wo le choivai nene make o le egbe nene make wa no so mafome a Yesu awela gbo me egbe a the only way, the open way, emo de kape ike mi ekpo emo de kape ike o tajaria efelia emo ike le fufu eye etonlia mawupemo ike wodo anyi ike nye kokko nyenye pemo bena mia itipo mina mi akpo enu gbantoa yenye mopopo eye felia la mese eye etonlia mi ekpo de kawowo eye eton enelia doyoyo eye atonlia la mese eye adelia yenye anosesere la merokume eye andrelia mi gakpo koko nyenye neibe nye le sesede le miape lame nye le sesede le miape popo miape lupo amegbetori yenye luvo popo pakple nu chila ye ola fana o keken le Yesu pen come koko nyenye minami akpo Yesaya ta Platon vo aton pupu enilia Yesaya ta Platon vo atonlia egbobe motata re anotepema motata ametopekle motata ano afima siwa yobe motata kokoe amemakoma deke mato eji o aha leke o nya amemakoma ko ame
ame podie menye me podie nyema ko gboga tiode nya nyema trochi mode ni ebe ame makọ adeke mato edi o. I'll explain to you. Made gomenami Gauge of that ordained way. e mama yike mawudo anyire yepe agboa yenye Yesu povu As you come there, eye ne le va do afima eye ne gede me gbakple hose ne gede Yesu povu ame kple hose Yesu povu ape tosisi ne le gede me kple hose wa aklo nu fon o kata jo eye anti psalm nglola eglo benade le chinam alebe mafu de tifu ale chinao le fiancia eye nu makọ de siade aklo da le nutio di popo de siade aklo kata da le nutio ebe mesodo kunye so de enu podio me enya podio yo me glo eye susu podio gede menye ela benanu ko ne va apeto agbo eye agbo yike glo gede emu adire yenye benade me jesi yoji me jesi wo susu eye so wo susu na mawu so wo jina mawu alechi na na kola mebe alechi na na ja na ko kenken eye emegbe dipopo mokata ajoda le nutio eglo benanu ko ebe ameyo ame makọ adeke mato eji o wa o de ko to wanye ebe amesi keto eji la matramo o keke gege mo ke ha gege mo cha mikwa amegbeto de pepere enyanu de pepere enya dapato le koremela bo amedesuku lo kata ameyo kata desuku obe o desuku o sro akonta vola enye adapato alo enye nu manyato enye gege mele modeji nanyibe o ponupo sokuro amegbeto penu chi na mepenu esonde de penu ntia manyala de kesokuro ntio miso amade yike enye adam de la eye etanamo wawe tanamo wawe wonamo vola le konti pe nyope akpajia menya nyama pedeko menya aleke wona donamu menya aleke nusia wona donusia meka aleke amekpeto nyanu le godemo le gobubu de mea enye nu manyato mipa ame atema desuku voile godemea manyo va ne atema desuku alekpepe va nebe obe de popo penya menya nyamore nebe obe kokwenye penya menya nyama pedeko enya eyoyo na be philosophie enya yoyo na be siaklekeme va eike ka agbe nono le Kristo me eike ka agbe mavɔ ale wa kwela menya numo amade ikenya nuchinya o enya trosubo pe nuchinya eye watem aglobena esia ale ole eye nunya mo kata lesi trosubo pe nunya mo kata lesi atem aglobe KAKA me o trosubo alo fifi me subo ji atem anya agblena o voa na yibe obenare ale ike o do na le nu vome ale ike o pona agbe mavoa menya numo enya fifi me subo pe nunya voa menya de popo pe nya de ke o I didn't know this before I accept. Amere atema globe ye menya enumo pe de keson ye menya de popo pe mo de keson azonne le vala o madamo wapu ela befesia amesiame yike vala apetwa aho amesiame apetwa aho maka aleke no sanlo maka nu yo ne wopo lo maka chaka ikele agbomolo emo de popo pe mo ma depu o apetwa pe mo yike wodo anyi eye ne klo agbe ne tro agbe vola anawo kokko nyenye sineme la made si o la ma po apetwa o apetwa le tepe ya fiancia mebe apetwa le tepe o ele gbo fiancia eye nu yo kata ne hia enu yo kata hia na wa apetwa atwe na o we aloko we ade ko na lon bena de sala menye gegeme sala menye amema nyanu aso menye be mode kapea ye kwenye Yesu menye be Yesu yenye mode kapea yike mawuta dare menya mo
moi yenye Yesu Kristo bena matem ayi de jipo eye ne le so agbo na Yesu eye ne so agbo so la de Yesu me eye ne so agbo so na Yesu blibo le fiasia de papa acho jipo akede luho me eye emegbe do yo gade de so papa fon pe apakora menchi me ple tolele de pepe me ana opo fiasia le Yesu pen come. Oh, ne pas toler radio à boire. Mais ne pas toler et moi à boire. Globe, amen. Ça serait. Nya bobotao. Et mia nuku. Today is your day. Fiasia. Yenye fiasio. Egbe nao. Bojo. Nous vont pe ameji dudu de pepe. The Lord Apetwa fabe ya anao fabe ya pere nu ti o fabe ya wo nako fabe nare ya sonu von o soko fabe nare ya sonu sente me o nu sen la no me o ale benare ya ela lo makoma de sia de dale agbo me egbe na zukokwere egbe benade lamese agedemo fiasi yae tepesia tepe kenele egbe nye fiasi walo me fiasi bu purekayo de kona kwa asi jiko na gbe apeto gbere nu de me na sinye son me gbojo nu do li ke me do la wo fanyemele wo mo agbe me do la nu anyemele no mo fa Yesu ewenye gbere nu tonye Yesu wenye mokpokpo yen Yesu ewenye delanye tepesia tepe kenele kwa wasiwa iji yema maune yirao mawu adrua gbe wo fiasi ale Yesu pen come nele ko asi iji de tepe nelere de ko na de ko sepe afo eye na chitre na Yesu ne wa de o mebe chitre eye na Yesu wa cheke o chitre na Yesu be Yesu ne wa klonu ti o eye Yesu pe pupe futoa aklonu ti o ebe nele hueme nele kwese eye ne hueme ne plebe Yesu enye yepe agbepe apeto Yesu yenye wolu pope apeto be Yesu ye la klo yepe agbecho egbe aji ko asiji eye na chitre le tepesia tepe kenele le hareme ya le chochi pamea le afamea le huamea le tepesia tepe kenele na klo na apeto be Yesu nyenyesi kwa jienele ya kwa siwo iji na globe Yesu enyanyesi tronye agbe botono chitrenu ma to gbera klo le fofo le Yesu pen come miete akpe na la pena le so mo afiami Yesu enye mo Yesu yenye nyatepe la gbakle agbe yenye agbe mo fanfan tola e mo ikula me kere mo pe fiado pe ame me to gbera le ame yo ko wo pe asio iji ame yo chitre le wo pe apoji eye wo le ji cho wo pe jibli bo me benare na cho akeyo eye na yo dede me to gbera be na cho na wo to me to de sia de le Yesu pen come eye me to gbera be o ma chiro o ela pena ale gbegbe ma lo kekiame eye wo cho yo nto pe terufi de kakena bena amesa mesike khona ji senala eye wo kho Yesu ji sela amema ma chiro o fa akpo agbe mafo me to gbera o mawunye bena ameyo kata ko wo pe asiji eye wo chitre eye wo so wo pe agbe sole na apeta Yesu Kristo a na be de popo papa na suwo si le Yesu pen come mebe na de gbojo dalo wo pe agbe me na de gbojo dalo wo pe agbe me mokpopo ne kere wo pe agbe me pere nu ne kere wo pe agbe me de popo ne ye woto do pe ti la gbesi agbe me agbe na la bena me nye be le tonamvo le Yesu pen come me do gbe dale amen bubu. Keep on standing. Our counselors are there. They give you a slip to fill and online, every location, every ameyo kata le ya pala oji ameyo kata le church pa me emi le do to ameyo kata la pe me mi le radio agbo eye no ko asiwo iji aha mawu ne yira o kakaka de popo
ye ma so asio eye na de ke ami ade ke ma kwala asio le Yesu pe nkome eye ke na wo azon wo ike le rajo agbo eye ne wo pe dodo ya plemia enu na wo azon so phone wa zirika so alome kapo me vi wa zirika eye na yo 99 36 75 be na dedokionu nko ko imenele afisinele na gbledoda be wa pere nu tiwo ne na no Kristo tope agbea maybe me na church sape nyayo very good decision nyame chocho ine wo otro ya and you are very etofofo me na church sa me na church sa awo egbere Father is very happy ne kpomoa ye ne jesi be Yesu enyemoa ye ne demona ne to gbeda ne benare Yesu ne so de kpopo na Yesu so na o enu na wo azon ye nyebe na so phone wa eye na yo 99 36 75 alors na tema nglo message alors tema WhatsApp anglo nu call you can see the link on your screen phone number wa wo to phone number wa na nglo doda on that link be wa pere nu chi o and it will take you straight to us here wa pere nu chi o be na na tem a Father in the Lord will to hear from you apeto Yesu me na yeji bakle mawuvio alors na tem so that you'll be able to continue awesi adoda in Christ. to go sell pe number yenye 90 There's a number you can send the message to. 34 The WhatsApp 87 number is +234 we ke le Togo le Togo pe anyigbaji 444 na zafo number yo we ke le Juagodo 63 na so 228 plus 228 so don connaît allo 00228 so don connaît 915 agbrebele ko plus 228 99 36 75 alors plus 228 90 27 34 87 that's next Sunday, May 2022. le fait et plus 228 so you can join online. Blassier que voici que here in Alpha location, don't forget. Blaton voit des Blandrin voit ton connect with Christ physically at the Edwin Hall, that cream hall there, just across the road there. Le matitime maupa me aga trova. Make sure you are there. Don't forget what her father has said. Tonight is a special night. Healing will get to you tonight. For everyone. O kpla me kedo yiko nye dono yiko me kpakpafon le o kpla o va na Yesu obe Yesu do gbera eye Yesu blonya ye wo nya kpakpafon toko ye wo nya kpakpafon toko eye wo da pele wo katanu chi to yo pe fiancé ya na la me se pe fiancé ya na wo kata me yo kata le kame me yo kata le radio agba me yo kata le church agba me yo kata tepe si atepe Yesu a dagbele nu chi o Yesu a yodo agblo ye penya agblonya la eye wa dagbele nu chi o eye wa nya gbogbo foma ikele fi o me gbogbo foma ikele mo ne yikonji to be yo me pe ne di sale tepe fofo Yesu agblonya eye a dagbele nu chi o anya gbogbo foma e la bena Yesu ma ike e wo do le people ame le yi mame Bible aglobe enye ya make egbe so yi de mavɔ me Yesu metro o so mo afia o de kpakpo pe mo yenye Yesu doyoyo la mesepe mo yenye Yesu jipo yi pe mo be na yi jipo le nuure e mo yenye Yesu yenye mola
Yesu yenye nyatepela, Yesu yenye akpela, Yesu yenye mola nyatepela kple akpela. Eye ne kpɔ asitsi, eye ne kpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe mɔ avɔri, ekpɔtɔ dɔyɔyɔ ƒe mɔ na o. Lãmesẽ ƒe mɔa, Yesu yenye mɔa, Yesu yenye mɔa, ge ɖe gbedodoɖa me, yi ɖe gbedodoɖa me, ne le mɔa dzi vɔ. Eye ne kpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe mɔ avɔa, dɔyɔyɔ ƒe mɔa, dɔyɔyɔ ƒe mɔa. Yesu ayɔ dɔ nukunu Mawu atsɔe na wo to Yesu dzi. Dɔyɔyɔ asɔ asi o, lãmesẽ asɔ asi o. Nuku agbatɔ ƒe ŋku aʋu. Meka ŋkɔ yi ke woyɔna dɔléle wɔ. Dɔmadamada mele Yesu ya gbɔ. Dɔléle ɖeke mete nɔna te le Yesu ƒe ŋkɔ. Mawu sɔ nusẽ kple amisisi sɔ si nɛ. Esɔ gbɔgbɔkɔkɔ kple nusẽ xe si nɛ. Eye Yesu matsa. Yesu matsa. Eye ele da gbe le ame yiwo katã dzi abosam ɖu. Ame yiwo katã dzi dɔléle ɖu. Yesu le da gbe le wo ŋuti. Yesu le da gbe le wo ŋuti. Ne le kɔa dzi, ne le dɔnɔma gbɔ, mi le kɔa dzi, ne le aƒea me. Ye abɔtutu, afɔtutu, tension ma po ema. Yesu Kristo edo ɖe gbɔ. Eɖo gbɔ le kɔa dzi vɔ. Eɖo gbɔ le aƒea me. Eɖo gbɔ le aƒea me. Yesu Kristo ɖo gbɔ. Ebe ma yɔ dɔ na o. Ebe ma haya o. Yesu Kristo tsa. Ele da gbe le ame yiwo katã dzi abosam ɖu. Elabena Mawu li kpli. Mawu li kpli. Xɔdrɔ̃ atsikpo. Xɔdrɔ̃ atsikpo. Eye ewoe mlɔ anyi da ɖe nusẽ ɖeke mele lãme na o. Yesu Kristo adɔ nusẽ ɖo ɖa le wo me. Eye na tsitre na tsikpo. O adika me ke le agbo me ɖe no yɔe ƒe ŋkɔ na Mawu same na Mawu seme na Mawu. Wo ya ge ɖe gbedodoɖa me, ge ɖe gbedodoɖa me. Dziɖuɖu yi ke ƒe nya gblɔm wole ŋkeke atɔ̃ nye sia. Mawu ne sɔ dziɖuɖu ma na o. Na ɖu dɔléle wa dzi. Na ɖu dɔléle ma dzi. Na ɖu kpɔkpɔvɔ ma dzi. Ele ƒomea me. Ele agbo me ɖu edzi. Na ɖu dzi. Na ɖu edzi. O Yesu ne tsɔ nusẽ na o. Yesu atsɔe na o. Eye na ɖu edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. No sama dɔléle ma na aƒetɔ Yesu. No sama xaxa ma yi ke le agbo me. Kuxi ma yi ke le agbo me. Nɔvi ge ɖe gbedodoɖa me kple xɔse. Ge ɖe gbedodoɖa me. Ge ɖe gbedodoɖa me. At the building across the road there, the cream upstairs there you can call. You need to come there for. Nɔvi dogbera. With all Mɔpa me those atrɔ giving your gbɔna. life to Christ. Mɔpa me Something agbɔna. special is waiting for you there. Supervisors, I have not seen any signal that you are Donc kweti mɔpe nya gblɔ bena mi gblɔ na ame siwo ƒo dzi ɖele la bena ne di sa kaka dzi ɖele ƒo. Ne yi gbedoɖaƒo kaka dzi ɖele ƒo. Vɔa Mawu dɔ eƒe amea ele gblɔ na fiasi abena nukɔ. Mi gblɔ na ame siwo ƒo dzi ɖele la bena mi gavɔ o. Megavɔ o. Megavɔ o. Megavɔ o. Megavɔ o. Kpɔɖa Mawu enye si gbɔna. Mawu enye si gbɔna. Mawu yi dzi ne xɔse. Mawu yi ke na wo ɖeɖekpɔkpɔ. Mawu yi dɔ Yesu ɖo ɖa Yesu va ku le tawò. Egbɔna. Atitre ɖe dɔléle ma ŋuti abe yeƒe futɔ ene. Atu nu kpli totututu. Atu nu kple dɔléle ma. Dɔléle ma yi ke nye abosam ƒe amedɔdɔ. Abosam dɔ dɔléle ma ɖo ɖa be ne va wu wo. Abosam dɔ xaxa ma. Kafukafu na Mawu. Kafukafu na aƒetɔ la. Mawu ƒe amea sɔgbe vɔ. Gbakple Mawu ƒe nusẽ eye wòaka nu tsi wo le fiasi ya ŋku agbatɔ akpɔ nu. Amen. If you can stand up, please stand Ne up. na tema tsitre atafla tse tsitre. The time of healing. Dɔyɔyɔ ƒe game. The time of wellness. Lãmesẽ kpɔkpɔ ƒe yi. Time of wholeness in your life. Bena lãwo me anɔ sesẽ ɖe ƒe gaƒoƒo. Yesu Kristo. The same. Yenye eya make. Etsɔ yi va yi. Egbe. Tell me. Sɔ yi ɖe gakame hã. Blema se la. Sɔ yi mafɔma. Ewɔe le blema me. He's doing it today. Egale wɔ me gbegbegbegbe. He'll confirm it in Eye your life. aɖo kpe dzi le agbo me. Every form of sickness. Dɔléle will ƒomevi vanish ɖe away. kpekpe aƒo teƒe agba dzo. Every disease Ye will dɔléle vanish yiwo away. yɔna ɖe adzo le agbo me. Kplibɔ ɖe sia ɖe
adzo eye enumo yo katanya futu ape to na le nu tsi la o me wo pe to wo pe amesasa wo pe nu wo na de pepe le nu tsi la o me a egbe a ape to alo agba toko na wo. Look at yourself now. Gbọ́dọ̀ kóra asán. Evil things that you see. Enu fọ́mọ́ yóò pọ́m ní lele nu tí lọ́n mi lele kí òun ti dè egbe ọ̀ma ka kpọ́ kí o lè Yesu pé nkọ́ mi. In the head. Eyi o lè ta mi náà o. In the throat. Ele fẹ́ tó mi. In your body. Ele wo nu tí la mi. Ele wo fún mi ya. Every part of your body. Eyi le nu tí la o pété pérépépé. Àpétọ́ àsọ̀gbè náà o. A miracle is coming. Nukunu sọ̀gbọ̀nà náà o. Healing is coming your way. Dọ̀yọ̀yọ̀ dé gbọ̀nà náà o. Deliverance is coming your way. Gàdèdè dé gbọ̀nà náà o. As you believe. Eyi ne ve kwesi, ne le kwesi ko. Confess with Mi your de mouth. amen kpɛtɔ ako. Ne ʋue me gba kple wo nu. Eye ne kwesi kple wo dzi. Wo ŋutɔ na kpɔe gba kple wo nukuvi. I will Kplɔ be see nye ŋutɔ ma my kpɔ nukunua ƒe zɔɖeɖe le agbenye me. testimony there. Daseɖiɖi ɖe ma le nuwo me. Testimony there. Daseɖiɖi ma le agbewo me. Daseɖiɖi ma ŋutɔ le kpɔ vɔ. Daseɖiɖi le ŋku wadzi vɔ. Eye aƒetɔa aɖo kpe dzi. Aɖo kpe wo dɔyɔyɔa dzi. Aɖo kpe nukunu wadzi fiasi ale Yesu ƒe ŋkɔ me. Lay your hand on Na your tsɔ hand asi behind ɖeka your asɔ da ɖe afi ke kuxia le na o. and raise up Eye the other hand evelia nakɔ ɖe dzi. with great Gbàgbé expectation mɔkpɔkpɔ gã ɖe. that Xɔse what gã you ɖe have nɔ asi o. said, Bena enu yi aƒetɔa gblɔa awɔ ɖe dzi. and when you hear that Eye ne final le se mi gblɔ amen, amen kpɔtɔa kɔa. miracle is Nukunua ready there with ye ma va ɖo gbɔ vɔ. It's ready for you now. Ready for Aƒetɔa you sɔgbe now. na o. Get ready. Esɔgbe Father, o tsa sɔgbe. in Fofo Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔ me. we thank you tonight Míede akpe na wo le because fiasi ya. we have faith in you. Elabe míexɔ dzi o se. Trust in you. Míeka ɖe dzi o. Confidence in Míeɖo you nu ɖe that ŋuti o. what you Bena have promised, enya yi ŋugbe yi ne do la. Kaka ɖe dzi le míasi. Be nusẽ le asiwo be na wɔe. Lord, I Eya pray ta aƒetɔ me do gbe ɖa. Bena ɖe. Na wɔ nukunu na ame sia ame. Ame sia ame ke hiã dɔyɔyɔ. Ame sia ame ke hiã gaɖeɖe. Ame sia ame ke hiã na ɖe na wɔe le yeƒe agbe me fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. the big problem. Susu me ƒe kuxima ada aʋadɔ. Ye susu me le tsaka na ame ale ƒonuƒo yayayayaya. Me de se na wo Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Every form of swelling. Enu in tete your body, ƒomevi ɖe kpekpe le wo nutsilã me. Agbɔ̃ ya. Alele ya. Afɔ ete na wo lokpoa. Alo akplolu ye. Me de se na wo. Be wo nutete Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. weakness of the body, tiredness Ne in the gbɔdzɔ body, le nutsilãwo me. Enu le tsikɔ na wo, enu le tsikɔ na wo. Ye gbɔngbɔn wa ezɔ agba. Aƒetɔ me do gbe ɖa. Ame yi ke le se gbenye. Le teƒe sia teƒe. Kasi wo ŋuti na yɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. that pile I command be healed E now in dɔléle ma. Jesus' name. Me de se na wo. Kidney Xɔ problem dɔyɔyɔ. healed in Ayiku Jesus' wagbe. name. Me do gbe ɖa xɔ And all the dɔyɔyɔ. lungs that have Eye, that problem, I ame pray yiwo the water that is inside there, etsi ma Lord, I pray yi you ke dry le it me o. up. The Me water do gbe there ɖa be now, tsi ma in ne dogo. Jesus' Tsi ma ne sɔ name. va yi le Yesu ƒe ŋkɔ me. I pray, Lord, Ye the me do arthritis gbe ɖa and the pain of bena arthritis, veve I sese pray you clear tsaƒetsaƒe everything ƒe away. veve sese aƒetɔ wo katã wo ne dzo ɖa ka asi wo ŋuti woƒe tsaƒetsaƒe yiwo le vowo aƒetɔ me do gbe ɖa be tu asi tsaƒetsaƒe mawo eye na yɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Short leg, Afɔma yi in ke the name of the kpokpo Lord le Jesus, Yesu grow aƒetɔ out Yesu ƒe ŋkɔ me. right now. Afɔma yi ke kpokpoa ne do ne sɔ kple nɔvia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Stroke be healed in Jesus' name. Akpa ɖeka tutu na me xɔ dɔyɔyɔ. Dzime le ve o. O mate ma bɔbɔ. O mate ma tro. O mate ma wɔ dɔ. Me do gbe ɖa be aƒetɔ ne ka asi ŋuti o. Xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Incurable disease Dɔ madamada. Yo dɔkitawo gblɔ be o mi mate ma wɔ naneke ne o. Ye obe na mi eyiyi potagba ye nadzo. Me do gbe ɖa be aƒetɔ ne trɔ nu sia nu. Aƒetɔ ne trɔ nu sia nu edɔ madamadama ne xɔ yeƒe dɔyɔyɔ aƒetɔ ka asi wo ŋuti ka asi wo woƒe agbe ŋuti na trɔ woƒe agbe eye na yɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me.
me do gbe ɖa aƒetɔ be nu kake nye kuxiɔ nu kake nye nɔnɔmea le teƒe sia teƒe ame yiwo le radioa dzi ame yiwo le foni dzi ame yiwo le kaka dzidziƒe ame yiwo le aƒe ɖe me ame yiwo le ƒome me ye wole si ame do gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe eɖokui fia eye bena nu kɔ aƒetɔa ƒe nunana ƒe dɔwɔwɔ ne va me le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me na ame sia ame esime míaʋu míaƒe nukuwo fifi la nukumɔ yi ke gbã wo la kpɔ nu eye tokunɔ la se nu eye aɖetututɔ aƒo nuƒo ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me aƒetɔa ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me aƒetɔ me be ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me eye na be ɖase ɖiɖi ne do le ame ma ƒe nu me ame ma yi ke le se gbenye le fifi la gɔ hã ne ɖi ɖase le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eva me. Eva me. Eva me na wo. Eva me le me wo. Eva me le wo nutsi la me. Aƒetɔa ɖo kpe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ mi de akpe na wo elabena azɔ ɖaseɖiɖi va na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me me do gbe ɖa le.